boitekanelo ka botsana jotlhe. Kankere ya molomo wa popelo ke nngwe ya dikankere tse e leng gore di tsere matshelo a batho ka bokete. Ha re lebeletse mo Botswana re na le 60% e leng gore ke yone bokete jwa dintsho jo di bakiwang ke kankere ya molomo wa popelo mo dintshong tse di bakilweng ke dikankere mo go bomme. So go bona re ke bokete jo tona hela thata. Ha re lebeletse jone bolwetse jo mo lehatshe la rona ke bolwetse bo e leng goreng bo tshabella bomme ba dingwaga di feng? Tota bolwetse jo bo simolotse go harologana. La ntlha e le gore ne re bo bona thata mo bomme ba neng ba na le dingwaga tse di 39 le go ya go godimo. Yaanong bo lebega gompieno bo wetse kwa tlase ko dingwageng tse e leng gore di 25. Go simolola hela go ya go godimo ba amega. E le gore se se ka tswang sebakano gore bomme ba dingwaga tse 25 le bone ba simolola go amega e ka tswa e leng? Re tsaela gore gongwe ka gore dingwe tse di bakang malwetse a kankere ke ka ha re tshelang ka teng le dijo tse re di jang ka tshelang ka teng re sa itshedi le mebele o ithela re gongwe re nna mo dilo tse bo tshwanang bo re nna le mebele ya metona mo gongwe ke go matshelo a re tshelang ka teng re go ga metsoko ka bonana. So lifestyle change kana gone go change ga re tshelang ka teng ke gone mo go amile mo bona ke dingwaga di wetse kwa tlase. Lekgotla la mahatshe la botsogo e leng WHO le nna le sethogo se reng ngwaga le ngwaga bo ba itebaganya le sone. Sethogo se monongwaga sa reng? Sethogo sa monongwaga ka kankere wa molomo wa popelo sa re ithathobe ha o etsa go ithathoba o nne le kitso. Ha o se no nna le kitso gore kgone go bua le mme kana le bangwe ba masika le one ba rotwetse. Gape o itse le gore bana ba tshwanetse gore ba kentelwe thibelo ya kankere ya molomo wa popelo. O bua ka basetsanyana ba dingwaga tse kae? Ke bua ka basetsanyana ba dingwaga tse di bohera bongwe go ema ka 13. Re a leboga. Bolwetse jo ja kankere ra ja ka ho supa gare motho a ithathobe motho a nne le kitso jalo a be a tse mokento bogolo ja mo baneng. Ra bothokwa jone ja gore motho a ithathobe ke bothokwa jwa teng ke gore tota re bua thata ka thibelo ya kankere ya molomo wa popelo. So ha motho a ithatoba go santse go le early re gona gore re alahe diphetogo tseo e be re thibela yone kankere ka sebele. Tota re batla go thibela kankere mo yana re batla gore re kgone go tshwara dikai tsa sentse di le dinyenyane kana di ise di iphetole tsa nna kankere e be re di alaga. Ke jone bothokwa tota ja go ithatoba ka pela kana go ise go nne le dikai dipe tsa kankere. Ha o supa jalo rra gongwe bontsi ja rona ga re tlhaloganye gone gore kante hela gore kankere helele nna teng go a bo go diragala jang a o ka tlhalosetsa moreetsi gore a kgone go tlhaloganya se o ntseng o se supa? Tota o ithela le gore go na le mogare o bitswang go te human papilloma virus. Mogare wa human papilloma virus ke one o leng gore gantsi 99% o baka kankere ya molomo wa popelo. Yaanong se se iragalang ke gore ha o ka nna ho ha molomo wa popelo lo baka gongwe dingwaga di ka tshwara bo 5 go ya go godimo o sa ithathoba ga o ka ke wa itse gore o na le mogare o teng kana jang. Yaanong sentse re motho a te re bone gore mogare o bakile diphetogo. Se se molemo ka mogare ke gore o baka diphetogo pele mme mo diphetogong tsena go be go sena dikai dipetse motho a ka di bonang go sena go baba kana go sena discharge kana go sena eng mme ke yone nako re kopang gore batho ba tle go ithathoba gore re kgone go alaga diphetogo tseo ka gore a go ka nna diphetogo tseo di sa alahiwa di a tswelela be di nna kankere jaanong. O bua jalo rra ka go ithathoba bomme ba ka ya ko kae rra gore ba ithathobe? Tota bomme ba ka ya mo dikokelanong hela tsa rona tsotlhe mo Botswana ba ya go botsa ka ithathobelo ya kankere wa molomo wa popelo. Kokelano nngwe le nngwe hela mo Botswana e tshwanetse re be kgona go dira ithathobelo e bitswang go te ke Pap smear. Bo go nna le dikokelano tse dingwe tse leng gore di dira ithathobelo e bitswang go te VIA kana vinegar test. Bo go nna le tse dingwe tse di mmalwanyana tse di dirang HPV DNA. Harologano la ke gore ba Pap smear ba tla ba emela maduo ba vinegar test maduo a tswa gone mo mme hela go ithathobela tota gone kokelano nngwe le nngwe mo Botswana re be kgona go thathobela thibelo ya kankere wa molomo wa popelo. Jaaka ha o tlhalosa jalo mme mongwe le mongwe hela o ka ya go ithathoba kana go na le seelo sa gore nya re thathoba bomme ba ba rileng kana ba dingwaga tsa go simolola? Tota re thathoba bommela ba dingwaga tsa go simolola ka 25 go ya go godimo.
ke bone ba re ba tlhatlhoba mme ba ba ko tlase ga dingwaga tseo ra lebelela gore a mme ba ka tswa ba na le diphatsa gore ba na le sengwe se se ba tsenyang se se oketsang diphatsa tsa gore ba ka nna le kankere ra ba assessa ga re ba busi hela so ra assessa be re bona gore nya mme a wa qualify gore ka go screen mme ha o dingwaga tse di 25 go ya go godimo ra go tlhatlhoba karolo e nngwe rra mo sethogong se ke yone ya kitso ha re lebeletse bolwetse bo rra Batswana ba go gae ba tshwanetse ba itse goreng bolwetse jo bo bakwa keng se le goreng se rotloetsa gone goreng go nne le kankere ya molomo wa popelo tota se se bakang gore go nne le kankere ya molomo wa popelo ke gone gore re ja eng re tshela jang a ra itshidila mmele kana ga re itshidile re batho ba ba tshelang ka motsoko ke dingwe tse di bakang gore go nna le gore a re nna le bakapelo ba ba mmalwa mme re tshela le bone re sa itshireletse ha ka nako ya thakanodikobo ka gore mogare wa HPV o tshelana ka thakanodikobo so mogare wa bakapelo ba le mmalwa ya harologana megare ya teng ke dingwe dilo tse e leng gore di ka baka gore go nne le kankere ya molomo wa popelo ya re ka dira thakano ena e sireletsegileng ra make sure gore ra itshidila mebele re a ikgapa mo motsokong ke tsone dilo tse e leng gore di botlhokwa thata tseo be re make sure gape gore ra tsamaya ra go ithathoba ko dikokelanong tse di gaufi ha o sena go tlhalosa jalo rra le dintlha tse e leng gore di ka dirwa tsa thibelo ha mme a setse jaanong ene mme bolwetse jo gongwe bo setse bo mo amile o ka bona ka dikai dife dikai tse mme a ka bonang ka tsone gore go na le mathata o ta ba bona hela gongwe ka go duta mo go sa tlwaelesegang re itse gore motho wa mme wa tsena hela mo setswalong a itse nako ya gagwe mme a no ta ba bona setswalo sa teng se ta kgapetsa le ha gare ga kgwedi e be re gape gongwe a seno nna le thakanodikobo ba bona go na le bothoko gongwe gape go na le madi yalo so ke tsone dilo tse e leng gore ha ka bona tsone dikai tsone tseo a ikgogele mo kokelanong e gaufi ba ye go mo thathoba ba bona gore a mme e ka tswa e le kankere kana jang botsadi bo mme ko lapeng ba ka dira eng go thibela go ka tsenwa ke bolwetse jo ke tla tlatsa gape mo go yone ya thibelo e ke re thibelo e nngwe e leng teng tota ke gone re kopa gore bo mme le borre botsadi ko lapeng ba make sure gore bana ba bone ba kentelwa thibelo ya mogare o go make sure ke gone gore ba letelela gore bana ba kentelwe ka gore gantsi bana ba re ba latela ko dikolong ke bana ba ko dikolong mme ha ile gore go na le ba ileng gore bana ba bone ga ba ko dikolong ba ka ba isa go dikokelanong tse di gaufi gore ba ye go kentelwa yone thibelo ya kankere wa molomo wa popelo ke ba basetsanyana ba dingwaga tse di bofera bongwe go ya maka 13. Subscribe to this YouTube channel for more information on tsa boitekanelo and other health issues. Miso ya Botswana ine ya lemoga ka go tlhokafala boitekanelo ka Botswana jotlhe.